Sacho yo ma okorire gente kinateba tima etia sa kiria ya tantanirete. Onyensa itani oso tima etia sa itirete. Agachi akamubwata na mpango wa kando. Musacho yo. Mpango wa kando yotabeti mpango wa kando busaigo. Akaba mpango wa kando umubwete miaka. Igonga kiora muruke. Oh mama. Igwa muruka. Awoko igwa gwaro. Ega kiba muruka ko udongo igwa. Oh mamas. Okay. Azimubekez. Bwana ekerajo mpango wa kando akanaswa na lile penzi. Omato mamas enjira nira gukobeka ekiagera na majethega gi atakobege tibo unaweza ponyoka. That is the only way ara appeal. That is the only way are veka abere relevant go just watu bigedali yaza relevant. Yes, so omugindi kabesa gake omesho ambu yakuragira omubeka nero lya yime ogenda as far as mpaka ko train yabo Montebe ndagendie gari iyo I enjoy obugima lakini bweli ngineli that begede dali ga age wazali mbari gutaka kuruko asa masikani na withdraw etweza apology mama ziyo gagi tigali beigo what happened omusacho yo na akiri yayire moyo manyabu ebire mukaye pi no mwana oye omwana agarabogete abegete chitumbo katwanya kwenda lakini asonyora omwana akubike t-shirt yo kabrigedie tando getenda tabegete no na karongi yanga teyo so omwana arabogete atacheteze amagoro yo mwana omokomete tatakiri gwateka sure lakini umwana kerego ikero umwagoro umwana agwate kata giteko bigitabu gihesabu ayangi nata giteko bigitabu kia mariko nega asigete yo gukumia bwana musaja kali ko ngari aye no muntu twaro ko mamas yes akari kwegokia akimuka yo kumwakira litukeli moko motebi gaki maidia gaki naye kwandusetika nkagwanje ukanganja ukandeta gaki rihinde nonye gwachira se gwachire na igura se narugiteire inda ukani gaki ayi no gwate freedom gaki tokorora rinde rorora ganto utubikira ga pipe gakena ga iti bije bisiriri goja ese tore kabinye na into ko se tonyore ganto gaki hane sabuni yo gwesibya nebi guta na bekerisi togindi okuguru ndagira ntobwati kurukwaga tutigeta gikurukwaga chiete ntotebe twako misiri sana gozikiagire njara ya togeti rigo toerete gakingi gwakorera iga baba nani mbona umefanya hivi tata umusacho yo ege ntakwira nelinge linga ki gakini nchendore edi nere mpimete angiende kera swanane aki nichendole lituke limo tata nyasao le moyo unago kore bintu byaye akamanya kuikarazi musacho yo nyomba mu mama ziyo agaikarazi kiroge kona mu noti ma TV rengalinga ibi arweta karengereria mama zigakari gojo kuvuga kai chino kutaisa tamuruge dengi yakobera no I'm okay kumbe akainyoire natigete family ya na mwana ya kare baka kebuli ngakare kurangelise gose kuguru kumbe kerete ko chiake roge ke woto tara mwana ai ga senteregete furichire muina nkurusie ngendu narasiba ejuizie ye muino TV ekolete nyasi TV no rwamboro gima kigaki ngai inkieke gose inkieke ngokora gose akamotebia nanyorera ka emergency nonkonye bese ndi yonsi ubwate
Akamwambia usijali na pesa. Unahitaji ngapi? Akamwa 50,000. Musuba mungino huyo. Akamwa ya murugo mamazi akampatia 50,000 bwana. Mungu uri agacokerege kikyo akagenda agakora shopping akagenda boye. Akora shopping abana barenchara brigadier bakabebire gange kigenderete bakaiwe ndagira batebererete timaze kwanya korregere sisi asiekeri for a long time. In fact yegente kuri gine ndagira na bera ateberere yebera no gukogera umuntu kiro mogeri. Abana bali bagateberere ndagira lakini musacho uri ekeramanya abana bali mbali bisi babere kuragira akarangera nyina. Akamosoka isiko akabeka lirulia yensa akamusabo kwabera akamotevia ogosiro ko nasirire gakino gutamanya mama na nini same na iranireka tingo iro magosa iyo mukungu oli agaitera lakini hata kwa mukungu oli akalira mariga atari gukwana kende bono nonko inyurire gitu gwatebaga umukungu ekeragurira umusaja agutandara Jake buya. Liga yo musmart boy nabo. Azagurira. Ako igago turubani emotions cyo musacha mbaya sana. Umusacha uri akabarito sibuna kwatebete. Agasoka agaruzia digajimuko abajali ngenda buya. Takiri akamubangusa maligalia. Tumalize idondova. Lakini wanaishi vizuri sasa? Raha mstarehe. Asante. Raha mstarehe. Amini usiamini ile line yake ya simu jamaa alivunja tu akabadilisha. A moment nera sobugima bw'omuntu nsigete sana in my personal life. A moment kurukunga the moment of returning to yourself. Ndio. Engaki okwiranirirayo monyene. Ondata yoraiweka. I treasure that moment. Yani kwirania yebweka. Ondata iyo, ondata liko ko influence, ondata agosega ku Rwanda. Ayebweka monyene kwerangerio mukutano kwebuli amabuli ale bitter. Keroko boka kurwa se meeting ye my friend. A decision you can make last minute a big change in your life, let me tell you. Okolera asensemo yomuswati omuino. Whatever wa biaye. Ingikia ruziti musacho yakaende rutie. Na kinataka kukwana bono next. Moment ye itali gocha. E crisis igetaraba. A moment inakuanaga a moment of returning to yourself. Teli goche crisis yo mochando otara durubaniwa. Basi moturubaniwa. I say. It was until omwana omuziru ekera kuria raisinga ke igongo compete nendage as chingurwe chinchabu sei to bwana ebintu biro a moment ibonero ya muturubaniti akangya kolengereri my friend agatebanga now I'll make a decision kwira naka oye bagogita bagiti tigaba bono tata tiansire liaye tiga nkore buno muri kuyo one of the servants mimi niko mfanyikazi komete buyaka bana. Embrace a crisis in your life, bro. Tiga go suffocate yourself. Tiga go be frustrated because of a crisis. Let the crisis make you think. No going forward. Kero what you would say, ya era bro. Boka my friend yaka magute gelisi. Weke yange ingi yaka bisa. Stop heartbreaking and sleeping. Rit koligi maga igana go sabe bintu binde bitari go sengaki. Mwenye itana ro korkushema gata bangelisi kelia wakerusia ngombe. Of course. My point is this, my brother. Dio. You don't have to look like your problems. No. Disapprove. Abantu batagete koranga you are failing. But disapprove, disappoint. Olio kagete ngo chule ko chandeka muino. Egera kwa ule ruti yeye. Genda omese.